Assalomu alaykum. Mana buyursa, lestnitsalar заготовка ketib o'tadi bu yoqda. Mana bu yerda degan shpon jag'ishtirilgan. Bu yoqda chista qora jag'ishdan jasalgan. Qalmag'ishlar. İçeride eshiklar ketib o'tadi buyursa. Ikkinchi sloy грунтовкасы. Mana bu yerda полный процесс малярка жүріп жатады. Обналичниктер. Bizde degan mында плинтустар бар мына. Половой плинтустар чыгарабыз. Мына eshikler. Bu dayar уже. Установкага dayar барчу. Глянц цвет тандады, глянц берип, краскаларын бүтүрүп койдук. Тең установкага кетет. Балястиналары деле көңүлдөгүдөй буюрса краскалары. Kimge ушундай кызматтар керек болсо, телефон номерлер калтырылат. Байланышка чыга бересиздер.